impedirei yo. ¿Qué? Escoita, ordénoche que marches deste planeta. Colla miña nave espacial e volve a terra co corpo de Picoro. Fai o que che digo! Deixa o planeta antes de que as forzas que hai en min comecen a desatarse! Sí, papá. Freezer, vas a sufrir. Son Goanda, leva a Picoro contigo e vaite daqui. Busca a Bulma e marchade na nave espacial. Fai o que che digo antes de que perda o pouco sentido que me queda para razoar. Vale.